tatu tukilitukuza jina lako. Mwimbaji akaimba akasema, naona pendo kubwa mno latoka kwa Mwokozi wangu, tele kama maji mengi yatembeayo bahari. Tunakupa karibu uje utende kazi pamoja na sisi. Ero la réalisation de propriété forme nizana kota. Ero ataka pesika ota elema ozani citation de forme. Umefanya hili na ufanya lile, umetupa majina. Reka tugukomera amashiko kuri gisuzuma. Ndasaba ko abazi kubekinga neza kubera ko kijwi ryanje nagizemo ka gripe, wenda tuza gufatikanya mu buryo bw'ijambo ry'Imana kugira ngo Imana dutegure tukitahane twese. Abemera ko ari Imana itugejeje aya masaha bakamenya ko ari yo, bafite amaboko abiri, tuyikomera amashi. Turashimira Reverend w'itorero rya EPG na madame we n'abana babo hamwe n'inzego zose pastorale mukorana na idara zote za kanisa. Shimire n'abashumba turutse amatorero atandukanye, namwe mwasize ibyanyu mukazi. Tachiza nk'ubumwe. Bibiliya yatangaje amakuru kera, Imana iravuga ngo bashakanye umwete nibo bazambona. Kuguterana kwacu nta gihombo kibamo, kuko yatanze n'itangazo ngo banze guterana bagize gute bararimbutse. Ndamukiriza umuntu mwisharanye umubwire ngo guterana kwawe k'uyu munsi Imana igusetse mu nzira zayo. Ijaiona nyingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anasijua taji zote nazo, maua yote anayafika, na ndege wote wanapokea chakula chao pasipo shamba. Nemerere dushimire leta yacu y'u Burundi kubitwemerera guterana na Reverend yabivuze. Iteka ryose mu buzima bwawe nugera mu ruhame rurimo abantu uzige kuvuga neza, habe nubwo buri hirya munsi y'igiti wenyine uzitoze kuvuga neza. Dukomere leta y'u Burundi amashi menshi ikomeje kutwemerera. Sitasumbuka wakuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kunisaumili ingawa akijificha. Munemerere dushimira abantu badukurikirana online